روژ باش، روژاوه باش، روژاوه گش، روژاوه خوش و روژاوه همیان بخیر به. از مزگین خان دیسا به رنگ و دنگی خواه و به نوچین یکی بال کشتر لهمبر ومه. دیروک 11 سبات روز یکشنبه سال 2024 دیروک ده ای روز نیلسون ماندلا پشتی 27 سالین گرتیگه گهیشت آزادی آخوه ده سالا 1990 کمارا اسلامی ایرانی هات آوا کرن ده سالا 1979 ام در باسی به شاخویا چیروکا ببین. چیروکا میا ایرو جگوتنا کو پیشه مگوتنه شام شکره لیولات شیرین ترته. بنیتا وی گوتناکو رومتا آخواری باوان آنگو ولاتی مروف در دخه پیش دگهج سرهاتیا میره جزیره و پاریزگره شامه. دبیجن روژک جروجان پاریزگره شامه لمیره جزیره بوتان بو میوان. پشتی خوارنو و خوارنه به هفره درد کتن ده چارشیا جزیره گریان. و دمه پاریزگر شامه ایرگان دلی خو کره کچکه کرد. به دستور میر جزیره بوتان او کچلگور طور و عادتین کردان جخور خواست و بره شامه. گلکی حز جوی دکر گوت نکوی ندکر دو دویان کود گوت چه دجیه ده جویر او پیک دانی لید ناوی احتشام و ادب ده جیجینک هر دبو کل و خودی کسر بو هر دو گوت آخ شیر بین پارزگر به اوینه که به همپا بجنا خو و گریدایی بو جویر ند گوت گل کو بمینه دل گیانی وی دبندنگی وی دبو جنا خوره دگوت پیلی عردینه که پیلی چاوی من بکن توی وی که جی جنک نبختوار و کامران بو هر دو گوت آخ شیر بین پارزگر اویندار لهمبر روشاوه گلک خمگین دبو دخواست بو شیربین جویر پیک بینه کو او دو کشک و سرای ویده هی بختوارتر و دلگش بزی لین ندزانی کو شیربین چتشته روژه که جنا خود پرسی گوت گلو او شیربین چتشته تو بخوازه او دبن ازمان ده بجی از ویجتر بینم برلنگین ته جنکی گوت تو دبیجی اره از شربین سبا خاطره تا ورگریم تو نبیجی اره رابه بده پیمن کوان بچن شربین عزیز ببینن جنکی گوت ام ببینن خوشتره لسر دخوازاوی پاریزگری شامی آمده کاری آخو کر گلک خلات و تشتین باش بخوره را کرن بری خودان شیربینه و چون کو چند روژان لره بون کس نزانه هاتن جزیره بوتان جی در باس بون جدیرگوله ویده نیزی شرنخه لقنتارا چیایی که خاتونه هسپا خواه راوستاند و بری خواه بر بنشوف کر پاریزگر شامی جی وکی ویکر پاریزگر گلک لوی آلی نهیری لی تو تشت ندید گود ریامه هین گلک مایه جنکی گوت نا از بینی شیربین او داره میری وی پاریزگر گوت و گلک دم از جوی آلی دنیرم من تو تشت ندی جنکی به پیچی آخو چند مالین کو پاشی آوان قنطارا چیا دنه شانی دا و گوت شیربین اوه پاریزگر جنا خوره گوت تو بریا او درا حب و حشک دکی نه تو بحسرتا او درا خالی او قصب کلو کسری جنکی گوت پاریزگری من هکا تکار بیا او در بچاوی من بدی تا اف پرسج من ندکر اره شام شکره لیولات شیرین تره پاریزگر فکری کو روشا جناوی بتنی نهیرین و بالک و ها دکاره بیشیرو وکرن بله گلکی تشتکه راست گوتیه یعنی میردینجی شیر بر چاو دلی من شیرین تره لی ایتالیا جی خوشم بله ام دکار ندی در باسی به شانوچه و ناوه روکین خود ببین لیستیکه که کهنار گروپز لیستیکا گروپز لیستیکه که جچاندا کهناریا کردانه لدردورا جولا مرگو بوتانه هیه و بلکی لگلک جیهن دیتر جی هبه ام دکارن بیجن کشک یعنی ساترانجا گلی کرده گر هر دو آلی ناوندا لیستیکه دگرن و ایریشه دبن سرپز ناهیلین کوپز بلاو ببه پیشی لجن و جنداریه دگرن وکی کشکه به پنگاون استراتژیک و تاکتیک تیلیستن لسر منطق و عاقلیه
هەیە هەر پێنگاوا wê bi stratejîk tê ramandin ew ji lîstikê zêdetir wekî lîstikeke kevnar û mîtolojîk e rayên wê lîstikê xwe dikînin xwedawandên û civakên berî zayînê gotiye di nivîsa xwe de Mehmet Gür ji bo berdewamiya nivîsê hûn dikarin bitikînin malperan û hevmedyayê Xelatên Grammy 2024 hatin belavkirin. Xelatên Grammyê ku yek ji xelatên herî bi prestîjên cîhana muzîkê cara 66emîn bi merasîmeke nuwaze li Los Angelesê hat li darxistin û xelat hatin pêşkeşkirin bo wergirên xwe. Xelatên herî bi prestîjên cîhana muzîkê gihîştin xwediyên xwe. Di şevê de navên wekî Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott û Miley Cyrus derketin serdikê. Divê xelateke bidana şahîbedo jî. Ya bila hemî Grammy qurbana gula çiya bin. Salvegera Ertheja şeşê Sibatê. Sala borî îro şûna sibexêriya dengê lerze hewar û nalîn li mealiya. Li berbanga şeşê Sibata 2023 saet 4:17 de li bazarcığa Nuhak û girêdayê Gumgumê yanî Maraşeyê ertejeke bi pileya 7.7 çêbû. Her wiha di heman rojê de navçeya dîtira Gumgumê Elbîstanê vê carê bi pileya 7.6 ertej çêbû. Vê ertejê ji Gumgumê bigire heta Semsûr, Amed, Efrîn, Heleb û Xetayê nêzîkî 10-15 navend bi dehan navçe û bi hezaran gund da berxwe û hilweşand. Ez heta hebim ez ê wê sibehê ji bîr nekim. Dema wê rojê ertej dest pê kir, ez bi lez ji odeya xwe derketim, çûm badiya xwe. Ew jî ji bo nimêjê sibehê destmêj digirt. Ya me got wê hema bi dawî bibe lê hêza wê zêdetir bû. Wê kêlikê min dilê xwe de got yanî êdî her tişt xediya. Em bes nav çavê dayîka xwe nêrît. Ew neçariya ku di çavê wê de pir bandor li ser min kir. Bûyerek nexweş bû. Ertej bûyerek xwezayî ye lê hêvî dikim careke di nêşek ew qas mezin nekewme. Rehma Xwedê li hemî çûyî û mayiya be. Belê. Bandora ertejê li ser derûnê. Psîkolojiya ertejê çi ye? Erteja ku felaketeke xwezayî ye dibe sedem ku mirov şok, tevlîhevî, hêrs, bêçaretî, bêhêziyê, bêbaweriyê, windakirina kontrolê û tirsa mirinê bihese. Mal û malbatên ku ji bo her kesî dihat wateya cihê herî ewledar, êdî ji vê wateyê dûr dikevin û li ser bingeha tirs, fikar û bêewlehiyê dibin xwedî wateyek. Rewşa ku bi navê travmaya duyemîn jî di nav kesên ku rast serast bi ertejê re ne rûbirû ne, lê di nûçeyan de dibînin, dişopînin û di warê civakî û hestiyarî de pê re rûbirû dimînin derû dide. Van ev salek derbas bû ji ser ertejê, lê hîna jî bi awakî derûnê ez dibin bandora wê de me. Yani ne pir dereng hîna du rojberê jî ez dîsa ji xew bi tirsa ertej çê dibe şiyar bûm. Ji bo vê demeke alîkariya derûnî jî stand lê hîna jî carnan bandorê li ser min dike. Ya min bi piranî ez bawerim gelek mirov wek me hene bi piranî tirsa wendakirina mirovên li dora xwe ye. Yêm jî di jiyana min de hebûna herî pîroz û biqîmet dayîka min e. û dema ertej çêbû bes nebûna wê tenê hat bîra min. Yani belki avahiya me jî xerab bibe û ez jî ji binî sax derneketim lê wê kelîkê tu tişnayê bîra min hûn li xwe nafikirin. Tenê nebûna dayîka min hat bîra min. Yani yek salê jî hîna ez di bandor û tirsa wê nebûnê de me. Yani carnan tê xewnê min jî bi rastî. Yani ez difikirim ez di vî halî de bim. Ew mirovên ku ji binê kavlê ertejê derketin û yê ku hezkiriyên xwe wan dakirin, ka ew di çi halî de ez dikarim bifikirim jî. Xwedê alîkariya me hemiyan bike. Belê.
Peyvajoya hilbijartina dersên Kurdî dest pê kir. Li Bakur ji bo serdema duyema perwerdeya 2023 û 24 di dibistanên navîn de an ku polên 5, 6, 7 û 8 de serlêdanên dersên bijarte dest pê kir. Di vê proseyê de du dersên Kurdî, Kurmancî û Kirmanckî hene. Serlêdana sîhê kanûnê dest pê kir û heta 19 Sibatê dê berdewam bike. Li du vê yekê li gel hilbijartina dersên bijarteyên Kurdî rê li ber tayînkirina mamosteyên Kurdî jî vedibe. Di vê çarçoveyê de gelek kampanya ji aliyên dam û dezgahên cûr bi cûr ve têne li darxistin. Ez ji vir gazê dê û bavê Kurd dikim. Ji kerema xwe ji bo zarokên xwe dersê Kurdî hilbijêrin. Bi vî şiklî hûn ê hem ji bo zarokên xwe qenciyek bikin û hem jî ji bo mamosteyên zimanê Kurdî ji bîr nekin dar li ser koka xwe, mirov li ser zimanê xwe şîn dibe. Franz Kafka name ji bo Milenayê. Pirtûka Franz Kafkayê ya bi navê Letters to Milena name ji bo Milenayê cara ewilîn di sala 1952 de hatiye weşandin. Pirtûk ji nameyên Kafkayî bo Milenayê nivîsîn ên ji sala 1920 heta 23 pêk tê. Name hema bêje her roj dihatin hinartin, heta carinan rojê çend caran jî. Lê di encamê de nagihin yek û navê wê dibe evîn. Kafka di sala 1924 de di çil saliya xwe de ji ber nexweşiya penceşêrê dimire ku penceşêra pişa wî girtibû. Gotiye Xelat Ertoşî. Bi navê xwe yê din Şêrê Senan. Ji bo berdewamiya vê nivîsê hûn dîsa dikarin bitekînin malpera Nûhev Medyayê. Nehê Sibatê Roja Cîhaniya dev ji berdana Çixarê. Nehê Sibatê Roja Cîhaniyê dev ji berdana Çixareyê ye. Nehê Sibatê ji aliyê rêxistina tenduristiyê ya cîhanê ve di çerçoveya avakirina hişmendiya li hember zirarên Çixareyê û têkoşîna li dijî keşena Çixareyê de weke Roja Cîhaniya dev ji berdana Çixareyê hatiye ragihandin. Di sala 1987 de û ji wê rojê ve tê pîrozkirin. Ya çığare çiqas tiştek pûçû valaye. Yani ez ew kesên çığare dikişînin qet fêm nakim. Yani dev ji her tiştî berdin. Ama mirov ji ber ew bêhna wê ye ku nexweş dibe qet ve nexwe. Yani bi min jinekê jî û ji mêrekê jî bêhna çığarê were ev tiştek pir nexweş û bi min ez ji ew mirova sar dibim yani. Yani dev ji kişana çığare berdin û bi ew pereyê hûn ê bidin çixarê, pê ji bo ajanên li kolana xwarinê bikirin, qet nebe hûn ê qenciyek bikin, hem bi xwe hem bi ajanan. Belê, em dîsa bi dilek xemgîn, bi çavê kelogirîn hatin dawiya bernameya xwe. Me dîsa demek xweş û bi coş derbas kir. Ji bo agahî û nûçeyên ji dezenformasyonê dûr, Nûhev Medyayê bişopînin. Bi xatirê we.